Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Aceh hadir, salam presisi. Hari ini Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami personil Satuan Lalu Lintas Polres Subul Salam dan personil Polres Subul Salam yang langsung dipimpin oleh AKBP Yogi Hadi Setiawan SIKMIK hari ini sedang melaksanakan kegiatan penambalan jalan berlubang di beberapa titik Kota Subul Salam, yaitu dari Tugu Bang Aceh Kota Subul Salam sampai dengan Simpang Irada Indah. Adapun akses jalan yang rusak sangat berbahaya bagi pengguna jalan karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kami dari Polres Salam berinisiatif menambal jalan yang berlubang sebagai bentuk pelayanan prima bagi masyarakat Kota Subul Salam yang berada di jalan raya. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Subul Salam agar selalu tertib berlalu lintas dan selalu berhati-hati di jalan raya. Gunakan helm SNI, selalu lengkapi surat-surat kendaraan, dan menjadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Sekian dari kami, salam PSI. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد النظرة لي. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد النظرة لي.